ngemaloh. Oh, silakan pernah ada Mbak.
tadi paroro. Iro, Roland Emily Sita Fatua no. Ay pas mo say markada ba nafas mangulos. Yeah. Di paroro na pinagtikon hujud dito binitabihan dunia mangalaka na pagpasaulian enerisita padua balingoman pisigoro debatado na martua horasita di paroro. Oras. Jadi sewani sih ngomaloh. Oh, sila sa Bernardo ba?
bilang di konfusion di ini tabian dunia mangalaka dapot persaulian energi sitak badua perlindungan isi boro debataro nomor 2 orasi tadi parono Iro Roland emeni sitak badua no ay pas mo siya margada ba napas mangulos yeah. Debataro nomor 2 orasi tadi paroro Nabi nanti penghujung di ini tabian dunia mangalaka namun persaulian energi sitak badua perlindungan isi boro Debataro nomor 2 orasi tadi paroro Asal